السلام علیکم گلیں چاروں کو گجداروں کا ہر کو جائیں ہر اندو دمگائیں وش جوڑو سلامت باتیں وشیاں جمرش میں سرا سائے لو ساچاں باتاں گلیں چاروں کو گجداروں کا ہمیں رنگین دابا مرچی پادا ماوتی چینل چر توار تو کا یک نوارے آرتا ہوا یا شمدے ما پیش کنگایا بلے نوارا پیش کنگا ساری یگا شما میں چینل چور توار تو کا نو کت تکیں گرا میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکنی ہوئے نوار سرا المیاس لائکیے بجنی بیاہیں بندات کرنے ہوتی نوارے سر بولا میں نوارے سر بولیں استاد مسلم عمل کے آیاوتی البم نمبر 8 یعنی کہ فیتمند نمبر 8 تھا یہ نامہ میرے محلب او آ کیسٹ نادرپا استاد عبدالستار نامہ او آئیے شنگو تالان خنوکا بیم سی پروڈکشن نما گب جنیں کہ آئیے سوت کو جاں بیتگاؤں آئیے شاعر کو جاماؤں طرز قیادہ تگم آئیے سوتیں ہو شیر سبز شاعر بوتا ظفر اکبر و طرز اصغر عادینہ یاداتا دیگه ایک سوتے میرے محلب دلاں شاعر بوتا عبداللہ رائی و طرز مسلم و ہنو رحیمانی بوتا و دیگه ایک سوتے نیم چمی نگاہیں چارگ شاعر بوتا زبیر مختار و طرز گلاب جمعہ بوتا و دیگه ایک سوتے چھ منی راج شاعر بوتا میجر مجید و طرز مسلم حملے بوتا و دیگه یک سوتے بالی کپوت بالخن شاعر بوتا خالق گل و طرز گیدی سوتے بیتا و دیگه یک سوتے گنوکاں تی عشق شاعر بوتا عبداللہ رائی و طرز انور رحیم بیتا و دیگه یک سوتے چاگیوار شمع مائے درتا شاعر بوتا استاد مبارک قاضی و طرز مسلم حمل جندے بیتا و دیگه یک سوتے سویلی ترانگے ماززا شاعر بوتا ارشاد فرواز و طرز گیدی سوتے بیتا و دیگه یک سوتے چاپ جنت حلقے شاعر بوتا امجد رحیم و طرز انور رحیم بیتا و دیگه یک سوتے زار مخن جانی شاعر بوتا عارف عزیز طرز استاد عبدالستار بوتا و دیگه یک سوتے روچی گریواں من روچی گلا والباں شاعر بوتا ندیم ساگر طرز استاد اصغر عادینہ بیتا و ایشی زیمر خار بیتا ظہور خان زیبی وینجو کمپوز استاد رسول بخش فرید و وینجو کمپوز اینڈ محمد علی محمد حسنی اس روز کمپوزنگ عبدالواقی او ایشی شنگو تالاں خنو کا بیم سی پروڈکشن گلین چاروں کو گجداروں کا عشت استاد مسلم عمل کے آیا وتی نوار یعنی کہ البم نمبر 8 یہ نامہ میرے محلب شنگو تالان کو تگا بیم سی پروڈکشن و نادرفا استاد عبدالستار نامہ نو ماشما سرکدیں کہ استاد یہ وڑیں قوانے نواران سرا آگا شما صرف دی لوٹیں گراں اے میں چینل البیا سبسکرائب